yazi ngengqondo umkhula ibanga umkhula ibanga hayi iyabambeka la ivela kahle oh we on yes live yes live oh yeah good yeah ubonisa kanjani Thokozani Makhehla sila at the Cave Rock sesifikile eThekwini sifike ngeintatha njengabathakathi singene ekseni vele bathe bephaphama ekseni sabe siphakathi silapha ke at the Cave Rock sizoza ke la nge-21st sizophahlela khona ekseni yiyo ke indawo la the electromagnetic field ichithela khona la ngihleli khona somuqa ngoba ngapha on my right ulwandle kula ichithela khona kula iqala khona ulwandle lolu bese kuyanyuka ke this electromagnetic field iyosho le at the Great Pyramid of Giza akunalutho Makhehla sithe sibike nje ukuthi sesifikile sila eThekwini sizobonana kahle kusasa kepha fikani emgidini nitholile i-address nitholele number kunama phone number nizanike ngobuningi Makhehla sihlanganeni sizovuselela lo mkhosi ongazange nje ube khona kwasukela solokho okhokho bahamba emhlabeni lo mkhosi awukaze wenziwa njengoba sizowenza ke thina into yeyinkulungwane nje zeminyaka engenziwa siyacela ke ukuthi sondelani sizovuselela sivuse namakhosi asalele njengoba kuvuka umveli enqangi akuvuke namakhosi ayiphake lempi esiyifunayo thokozani ndoda thokozini